Екатерина Баншоевна накатта алтыспытту кені туһунан жай кылгастык кепсекпен бағарабын. Екатерина Баншоевна бихиге лок кыра оғардақпіне келбете, бастан бихи кені көрелі келдақпетіне лампарка ден участакка оларар етібіт, олар әрі көрі дейдік бітіне тоғыры туақтен. Жеп перискаска күрдік білеген тылын әлеттаққа туақ қачаларға бихи кәмете қачал ден білеген қачалдар күрдік уақта, олар әрі туақ қаттағын екке төр оларын баран оғалар кіргіттар туақ дейреті біт. Үлгір күрдік. Бетенке котанка, қонкача қонкачеде. Тора тенник перискас күрдік. Хүрдағы хүнні коннық оны хүді өкпіт. Оны бұтыр тұтта ұлы хүді өкпіт. Жонтан ол қонкача бұтын келін ордығы чөйдік келін Осколай веренер болуп пытыттан лампарка манна келен диеленен олорон даны интернатка долорон элбактык алтыар этибит. Кени биетсер болан рахды көрөрө, арас шөбелери де берере, доробияны даны көрөллөрө, балыхы хиттере, ол хегерче кени каян даны бар болачы. Антон үлхет болан баран Алтыхан билдеребіне оларын үгістік көрір, кені қайдаған білер болдық бұд. Екатерина Баншоевна туғынан олы сөшвелдік бұл Татьяна Николаевна Хомутова ұшталары ақты хүрі бұтебет. Ол туғынан бұл алағар кенеге тегер бар. Мен ағын бәппілер әрік, онда кереғарам мен кені қайдақ, олақ білбеттен білігім көлені боллағы. Кені қағында қырақтағы тақтағыны, істіге тақтағыны көленелер өйі қам сықыреттақтар. Ол ең әтәрігін алын, кені ағардас бұғыта тахата көлнері бұл хақидақталарын күрдік болбатақ, қайдақ әрі ұратылақ, үмігез, ақталарынан болан кені әдегер гимнастка бит. Үмігет бай тұттар қаптар түрген бая тұттын ұла қаптын ұла күрдік болар еті. Онна бетсер болан отта өстік интернатка дағаны, ұшқолаға дағаны көстір кәлі хүлжер бір беккелер еті. Онтан хамай улахан ақтын бұд Татьяна кәмі оғыр бұтер бітті ханы бұд. Кені алағар нәхедеге ден кенегеға наха чөйдік. Олақ кеге онтан ұрдық тұғай тияқ пені дейбі күрдік. Үшөйдік ақты бұтер біт. Қолыбыра туақ дейбіті. Төдім ертсылақы чөтіен оғыр бұ күрдік. Тахалақ, бұғылақ тахалақ. Көбіс күнің оқтақ, чептігі тек дуынан қампыт, әдеркен кере күйі бетсерінен келбіті. Бұл Екатерина Баншоевна қон еті. Онтан ола жеттін төдің бір жылдақтың кені историятыр, олағын историятыр көпченері болу. Төдің бір жылдақтың кені маннола бұл болбатақ болуқта. Икістен анадан келен үлләбіт болуқтақ. Ол бейхін ұтсылларға ордық. Төкке бардыкенне білер болуыта. Ордық кені балыға бетсерін бұғытынан, оқыршеркада бұғытынан олыс таланнақ емчететі. Ол күрдік кенеға törəbittanı yaxtallar, evet internette gönür, iliyte sınahın, sılahın, telekkeyin, jongalamağayın, Allah kimi kadar ki hikayen tennevet, tuğa onu is
Исиһиттен оннук культурала, оннук айылхалаах ете. Кенетта олоон историятыттан те онтамантан көрдөккө эмие ярахаттары көрсүбүт. Кени диддомнан дахалжыбыт. Онны манна көһөн долар буут. Онан тоқпар аймақтарын ин чөкерен төрөпүттерин олоқтерди хүтербип быһыла. Диддомнан ин тылжыбыт. Иннигенен боллаана олоғын аха чөйдүк өйдүр. Олоғын аха үчөйдүк билер. Онтан тахаран, олақ қайдағыттан тахаран кихе қасыхана оннук чочуллубут быһылаақ эбит. Хана таққа жоңы бартан аха тең сыханнағаты. Оға дейін ду, кыржас дейін ду, эбетер туараче уче ағаяқ кең олара қалбыт кыржас кехи дебет. Барыта кинеха доғар атасын барыта олақ үшөйді білер кехтін күрдік болалар әті. Мен қолыбыра бәйім ебіттен күрдікпіне бейін ебіт кыржас әті. Қолыбыра манны көхін келер кән бетер кен кыржас әті. Нолерәри Екатерина Ваншуевнаны кытта олақ bir тәннән күрдік хананар әті, ханы әті. Оны бейі даже көлер әті бит. Олақ тәннән күрдік хаңар дейдемін. Дөгетін күрдік ханы әті. Олы түшейдік. Тұғынан дағын онық әті. Көлнері үті күрдік хиттақы даны. Хаңатыттан да хиттақы онық әті. Ол кенері болбатақ. Әбіт. Эти Татьяна Канадауна актыдыгар құрылы жар арқатақ жақталлара ордық төребіт жақталлар кенеха оламыт жақталлар ол үйдіктік сыналылар ете кенне кепсетерген даққа херейден қырақтын улар еллар улар ян туран өрекеті кепсилер етеден белектейір ол күрдікче кәжағасқа дағаны эдерге дағаны Birgülele eşçileri kihte de var bat. Olak üçüge sığınak olakta. Onun nehilekke can vastablan naha ılbıta. Kini kemiger Praskovya Alexeyevna Rudina okuşerka. Ete yol Praskovya Alexeyevna Rudina Pratadyakanova tuhnan bir olak tospa kepsen sehen Mollahan kinige de hırıllon çöktük canları bütki. Ol bir balı havıtır bir temle üleli hüccü büttara. Gıcık tanı bu batçanı diri. Ol süs sastara bolor diri. Kihum nubat körbüt kihi. Altıspıt kihi nubat ütü canları evit. Praskovya Alexeyevna dağını Yekaterina Vanshoyevna dağını oğlanır yaktalarga ol söşe sığınaktar. Evet, oçalarga elbahınyeler, elbahı olak olallar eti, onu tahnan geroyinyeler, beyleri onçanları kölbet etiler, nehiliyekke, onun olur, bilin kurduk, biriminde jaktallara adın çilgi giten köspetler eti, manlar ötüller eti, innigenen bollağına hürdek, tübüktektik, kastığım eti, darşı köyün olanan yin bir betaktere ekete, hinnedakterine, Ona hıccanlar törötellere bit. Doğal Praskovya Alexeyevna'dan Yekaterina Varshoyevna'dan etinli güçü ülehitler, etinli güçü canlar, ineler, boğulanlar, neha ütüye kolaburu kallar bitter diyendigin. Nehiliyet jaktalların durubuyalara çög boğuları gar, kenara olara üçüye durubay boğulan törülleri gar, Kehi töhlek kahımmatların, kenir kahımyaların, biremelerin, en ilgiyelerin, gelbitten kehi tağınan bilin buturanların köyün etbettağına. Onun oluk ürdüktük kehi sınalır canlara. Onun nehilekke ülelerinden dağını, oluklarından dağını jaktalar göre bolbakka, joңa barıtıgar kolabur bolbuttara, onu mehana var. O ihin kinleri jaktallar ineler durubiyalar olur durubiyalar nehliğine durubiyatın tuğu naha küske ülelenler oluk yahtahmadanı oçalarga bilden turar doktor ürdür diyendigin onun kinleri attara umnullu bakka
bu ohun kennerge de boldun, keneğas da boldun, kenara attara medin ehliyekke aktılla turara hamilse, ondan bu ikitinin ben şu yevine, cüz sahın tuğlara katara kihi nahakıcağız diyebekke, kahanara olaran aspet kihi tu bol bakka ola kihi jignak bilin olukka bardanır kolabır oğuztuğutların söpti hanıbın bilin balığa dölüleçiler atın terektağa dölüleçiler iti kurduk bereniylektik iti kurduk jongalamağaydık iti ütük sıhan nahar kihi ağyağı tüydanı yörekteyak tüydanı tohtak bol bu pütin itinnik jonga sıhını itinnik ölene kınahı kördürür kihi ağayak onun otun kolubur bühütmen tühülü birime aspıtın ihinkinler jon öygür sanatıgar kalarlar kayara öttünün sabıdığıl uğra turallar bihanıbın. 12 sınıfın rüyumda Norukka taptılarsa kol karşıydı. Kol karşıydı hıcı bu iki nehirlikler. Ağırga bastıra hem omuk köyü olan kadar hem çit olan tuğunan akuşep olan elbe onu töreppi de yine töreppi de olabilir saharan sahri bu denen olur bu. Rokta saharan elde elbe onu köyü onu töreppi bu iki nehirlik kalagarga bastıra gün küve yevip olur bulu. İkisiye onun gündeki konkaça utan kınat taktılar yol yetinden diyen tuğakakine rahakine ol bu tuluğu yüzeye bütün yete varda ol tuğaka iti tulga jen saksı şiveştehri bol yihadibin onda bula konkaça da yüddak elekkey sayagaz gibi bağla kette kasveter ha şey kolumuz bolar ye emkit eder. Kıyıt onun kıyıt ona Muçalı hamalar omuk kıyıya kadar uha kalıyor hamalar tok sakat olan kıyıskalınan sakat hite kergen takkan göt ollarına bir kıyısından oran aspıda Sirasçıta tellecik kova amındaki bana bu telleyi raha bu derevin ağatı cahtaları kini tövütte bitollar. Tellecden ondan asomorana hırı. Onu bunlarla oğulları böyle şey yıl olan benim kudduk fikri hımnağız sayağız yollar bulur. Ulahan kız kınatta ünkühüt de bilgin bunu söyler hep olsa mehani bir kultura geçe sahan tohulele bite nedir dağını tuğ ulahan bol onun orta bol beli kölüğünde hakamuk hayattır yakınada kınatta kohanlara ve ürünü taptır tuğka eggeğe bilgin ilişki koyduğundan yollarda hıccarlar kınaya kalite kol sulaba kol bittir iki dihimiyetten iki payatten hedef bu. Oğlan bari talağında aktar bir oğullarına bütün Rusya ve biller nurunu kor taliha. Respublika biller yeyen sambıl hama yaktığına kıttaşıta kombanya. Ona halkan kine oğullara melodist, rüyatçı. Onu beta stüdyolar olur bir yeter konuştan var. Karavol bulana sahası ütüler ülkü ütevlerde hatta balet asal tevete şüyle hıcır balet ülküyüt. Çeti kuddu bara kon kaşa olur bara ayak kattalar ederler talağına olur. Bunu halkan bu kini uçattıra. Kon kaca hırhıcanları sıdağına keçili hadde tutun edeceğim bağa hanamı dedi.